Oleh dadinggu takala da ate bata patamo kapiana ne acara pamaringi ate ne channel YouTube ya kabisumba panewewe jewa. Toman datarange ponili na murna Yesus Kristo mai da kata sembayang dengi petulu pagata awali nyau amantua. Mai da kata sembayang. Alamurima duka bisa duka madi apada di getana mon langita ngara lapata ngar duka na katiri ina we mono yamme atapia mapamalangi go menawaramu ne beina muri orna oyapo ma lolong au toleka barama ia ata muri ma ani na surgadana ne beina muri kama renge goe li na monongar na lungulima ne li mu ga inamu kana tulu koma mama pakako ne muri pama dadi atapia pone punutana o ala muri ma ya ko mengau mu amatua ga ina kanu tulu ma bamarenge go ne li mu duka kina tabaya ma wo upman salap bokala praima orongarna muri ma orang Yesus Kristo. Amin. Bako lading guli na myori parengen dane lodo tade kewai wali buku renungan wasiat ne judulnya lunggu inawe tutuna mboto mono ndali nawe. Tade kewai wali surata uluna paama Rasul Petrus kawuku akaduadana mata akapatana dukini mata aka bulu na pakananunda ne beina nee mata aka iwana lungu ina nali na miurinda taka yemido na kalimbo ata papende panemi ambununa nyau eri ata singira papali eka wumi daun nanggumi yala ga ika batange ngara parawi a eka gai akaladana wali barana alengana pakadenga mono paluso bangumi wali kapota dana aro mbara mangewala a ekagai oladingu tutuna mboto badiku konge na palolo dengange ne orop pali papawili parawi mono wa indalina tudana na ia cunguru papawilina ndanya waikinge ne panapanungana na ya domo kaina tuda andua baka dekunge mono katudawe kanyaka nyawe kaidange dawa ne guru paina digugu dan ditiru inawe guru paina ata ayawa tuda mono ata papa akawa nyaka cungguru paina daida kanua kida apanungan na sekolana arokalas takawa kain di guru bangsa paina aya tuda tutu bangsa ga inanggu ne parawi da ngindi da kadekuge mono katudawe paama Rasul Petrus natekiwe apata mboto patedu padeito da ata adeku awaini karetu ia kalimbo ata papende panimi kaduada mbununang nyau eri katuda ata singira papali eka kapatana dona meromba Allah inang patah apini nga panguna ne badounan ra meromba Allah apaka patana nyadowe aketendi aketikuandi apa iendi aida tuda petudu padeito wadeka ndalina mono papawilina ata dona Allah tekiwe mono patange parawina yalla a ekagai alengana pangindi bawi atapia wali tilu kapota aro mangakata mono mangewala ekagai katundu nawe baku ladingumi ne bawainda ponutana mono tole kanda kata pa etange mono patingongge ne sangandi na yalla alengana pa ya bawe ne so manang baranda
alengan na paunganda tolekanda. Ne ito iti pona dan na atakinda takane bainawe nee na do bali banda yalla. Pakwalani gumi itu ngarakua do nanda yalla. Nyaki do patuanda ne bana do nda yalla. Tarawi kai dong gene pembeina yalla mono papatukan anda atau indah. Ne tolekanda taba bangene sangandina yalla mangewala mono manggakata awali barana mainda katakananu paduangge ne tolekanda ba apa nanda yalla lolo pengwe ne ito do nanda yalla kanya kabaina ko peina we tolekanda apa bana parawinda mainda kata rawing gene andua akabola lekungge pembina yalla. Amin. Mainda kata sembayang. O alamurima mapamalangi go menawaramu mono mapamalangi go nili mono ngaram parenge bama ni beina nee bamu deu bamangka same atapia nga enanggu kamapatang gene liimu mono ngaramu barna ol adima. Tulu mamuri nga inamu ka engang ge pamarawing gine andua pembei atemu. Mondala ko liimu monongaramu tilu atema iya bu ata arenge wene beina wene. Tulu ma waini nyaumu amatua. Limanggu ama renge kingema tabayama wa upma disala bo kala praima orang ngarna murima merbe sukaritu. Amin. Olading kuduka kinali na miori parengen dan nelodo da bula kange like we subscribe mono pangindige para tungge bara olad dawadeka oro aina kaina bako olading ku tadana bana mono tamarenga denga mangene ye ka besumba bata talarang gene li na miori nda morombe Yesu karitu maringina